نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Mahuli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, sabarang sinabutan sin pagpamahalayak ni, yari na isab kami gumanap sim pangadjian limabay, amin masimasikitan ni wa pangadjian, bunga sin pag-iman. Aula-aula na masimasikitan niyo habang asim pag-iman. Amin hantara sing guru Ivan Murid. Ari napmo pahika tukbal in lilayan simpangadyan yadto. Manalam salam kami mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala. Si Masaud simpangadyan, dahil nga kalam si Mahasud si Mahatinggi, Iban hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam, halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga anak kapo na mo at tiranan, in pangadyan na to sin limabay, Biyay tak kato taniw sin Allah Ta'ala in pagsabar, pagsabru jamin, in pagsabar, hikalingkat simano siya tuju patuhan niya, damik kaya ni kalingkat simano siya tuju papagkahin niya. Bang ini kalingkat hatao pakayan aturun sintao niya malingkat yung pakayan niya. Mga tuwanin niya to, biyay tak sadya sintao patao. Adapun in lingkat,
biyayta sinallahu ta'ala amunayin kasabar. Pasabru jamin, ing kasabar, hipaghalulay singkataan problema. Bang di na mahalulay sin tao, di na mahalulay sin kawasa, di na mahalulay sin, makahalulayhan kasabar. Dahil sabihan mga anak po, ingkatan tao nagsasabar. Tao mangi nagsasabar. Yahudi wan Nasara nagsasabar. Sambil na may ta sila bang sadyalong nawukon masabal kita niyo. Makawa na kita niyo simpamando biyayta hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsabar sila ibandi apabila para tungon sintuan ng kasabunalan, sada sila sumud pakasabar kabayaan sin Allahu Ta'ala. Ingkurik da ing kasabar, amura ing kasabar sin mga sila bariman. Daing hapanag na anjaman sin Nabi Allah Adam alaihissalam, naginapusa na junjungan taniwa alaihissalatu wassalam, kugdaning kasabar nila. Parman sinallahu ta'ala, wajajahum rabbuhum. Tiyungbasan sila sinallahu ta'ala sabab Tuhanin magtutungbas. Maita sila tiyungbasan sabab nakaagad sila kabayaan sintudan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wajajahum rabbuhum bima sabaru. Tiyungbasan sila sinallahu ta'ala tiyo karayawan dia dunya. Aula kasaddapan. Adlaw kana sabab sin kiatatasan nila imbiyayta sin Tuhan. Kiatasan nila in magtagipon patuhan, way sila nagsumlut. Mga sahabat, bang maubos na ibadat, umasubo pa Nabi, aung palaw na ibadat, hinangon na mo ini, maba pa kami himinang. May tayad to, limingkat kanila in pagtagipon patuhan. In wayroon kasabar, gaman, in lima hinangon dahan buo. In wala kimugdaning kasabar, misanin lima, law ni asal da kita awon. Rajajahum rabbuhum bima sabaru. Tiyungbasan sila sinallahu ta'ala. Hasabab tiatasan nila tuudin da akan sintuhan. Wala sila simimay, wala sila imibug, wala sila najadyo sintay pun. Bukun tay pun hangin. Aun yan tay pun long ni hangin. Nabiyaon aun tay pun bukun hangin. Wala sila najadyo sing kahalan si manusia. Hikarua. Tiatasan nila wala tuod sila himinang siliangan sin Tuhan. Liyayuan nila, timapuk sila, naghalli sila. Hikatu in uno-uno na piaratong kanila sinallahu ta'ala pakadalan. Tupungan, wala da sila imian, law niya uno na bahain tiungod kamo ini. Siya balan nila ra, naintong bas kanila, jannatan wa harira. Tausul ka sila. Na mga anak ka po, dihi katukilain sulga. Sabab wala pakita si mata. Wala pariungog sin. Dahil nga sabab yan, bang mo hikumpir di imparakala sulga. Wayroon comparison niya. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, magguna. Tungod pa sulga, lingkat sin atay, hakasabar na sabot. Jannatan wa harira.
sulga initumbas kanila. Iwan pabadyoon sila simbadyo bukon branded, labireng ha branded. Ba't di ka tutani on branded ukay-ukay? Maita, minsun ilbasar. Hinangan si manusia, ampay ni pabadyo kaniya yaon. Bukon hinangan sin piapanjari, direct dahil nga nagpapanjari, pabadyoon niya, inipon niya. May badyo sa dyan siyabot, wala na siyabot ng kataan. Sa babang masabot na yung badyo, yan tunay yung kataan. Bang ikaw ang kun? Bang masabot na yung tamungon, uno na yan. Complete na yung taumpa, complete na yung pakayan, complete na yung katantaan. Dahil nga sa babian mga anak ka po, imasa na to ini magkakunahan tuod bunga simpag-iman. Bukon sumping simpag-iman. Sa baba masa na to ini, si Mubin tawa sumping-sumping. Insubul parahan imbudyang sumping-sumping. Imbudyang kaya parahan sumping-sumping hihinglaw, maigin hinglaw. Imbuhi dahan sumping inuno. Impatay. Mga anak ka po, maggunara kita niyo sumping, sa mahalo dayan, mangluy-luy dayan, sa ingkakunahan na to, bunga, sin pag-iman, diha dunya, iban hadlaw ka na ka na. Yan tuwing ganap na to, sin pangadyan, ini libabay. Mga anak ka po, impangadyon na to, ubiyaon, sipat si mga tao, kalasahan sin Tuhan. Wala sila minig de nga kabayaan sin Tuhan Rahman. Sipat si mga sila kalasahan sin Tuhan day dia dunya sambil paadlaw akhirat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman. In ibadur Rahman humul abrar fid dunya wal akhirah. Mga tao marayaw dunya iwan mga tao marayaw adlaw akhirat. Hinda siyo sila yan. Biya din ang pangilahan mo kanila yan. Yuhibbuhumullah. Wala sila kialupasan lasa. Kita nubiyahon kialupasan lasa pa anak, kialupasan lasa pa ina, kialupasan lasa pa pagkahi, labi aula kialupasan lasa pa Tuhan. Mangita kialupasan, wala niya piyakay hatiranan, kabayaan sinallahu ta'ala yung paglasayan. Hisiwin nakapakay, ibadur Rahman. Amo na im mga tao, kalasahan sinallahu ta'ala riya dunya, natuad tungki ng kahalan si manusia, masira sila, mabuntul hakabayaan sinallahu ta'ala, nagtaypon na yung hangin, nagtaypon na yung tao, nagtaypon na yung katantan, in sila, yaon mabuntul, mahugot hakabayaan sinallahu ta'ala. Na, unang pangilahan mo kanila yan, yamsuna alal ardi hauna. Bukon sila takabbur. Ipat panagnaan pangilahan mo kanila, bukon sila magpanaw habawaw singgumi takabbur. Matikarag. Saukat na katataon pa, branded. At tulayan to, ang tikdakanin kuting. Tikdakanin tao, saukatin taong pa niya uno. Liirunin tao, saukatin badyo niya libais. Yamsuna alal ardi hauna. Impanaw ni hababaw singkumi, panaw kabayaan sin Tuhan. Bukon panaw kabayaan niya, kabayaan sin nakura niya, kabayaan sin bagay niya, kabayaan sin pagkahin niya, sakawa impamanaw panaw niya
pamanaw-panaw kabayaan sintuhan. Naunim pamanaw-panaw kabayaan sintuhan, mutawadiin. Bukon takabur. Bangaong kalabayan niya bata-bata sa pusapuhunin o. Sa pusapuhunin daghal, sa pusapuhunin taykon. Ang pasyaru mo abang bata-bata. Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'win. Pangayuan niya ruwa. Ang primasa tayo, ni shoot lang ng bata-bata biya. Wala na hakikay ni. Dagan madtudagan marimarug tunin taong patabiya ling katuno. Kumangi na lang ng pagtakin, tanakunot na. Suba lang ng bata-bata ini. Imbar iman, sapu-sapuhunin daghal sim bata-bata, sapu-sapuhunin sim bata-bata, sapu-sapuhunin daintay ko sim bata-bata, ang pasyaru mo, o Tuhan ko, ano harai siya pangingat. Parag pagkapajantong niya yung pangingat pag-agama. Mangman siya makaingat sin Quran iwan sin hadith. Bangman siya makaingat sin hukuman, bang siya lumasag na. Aturayan mga tuan. Bang siya magbak, iwan sin taumaas nakakulang dahin kaniya, yung pangatud niya ama niya. Siya lang niya maasin ni. Nakalando ni style ni. Sabab kaya unahan siya nag-style. Hansam dahin kaniya. Maingat dahin kaniya rumabadyo. Ba't biyaw naturun ko? Alam, intaw yaw, di maingat dumabadyo. In kalilingkat lang na simbadyo, sa di maingat magdari, tupon. Namisan na siya, mangiusog siya. Mangiusog, misan sa nun yung badyo hikaon mo. Badyo sa dyan limingkat, di na siya umansam. Bang ikaw ang kulumansam siya. Bang ikaw umansam. Amo at yung sipat nila panagnaan. Bang sila manaw, makakita kanila imibog. Imibog sim pamanaw-panaw, may tabukon pamanaw-panaw takabur. Bang ang pagbakon niya, sinumol niya, yung pangatod niya, langgong niya. Bang ang pagbakon niya, bata-bata, anak niya, atawa manghud niya. Bihan, tuhan yung panaw simbariman. Na, yadto yung sipat nila panagnaan, yamsuna alal audi, hauna. Dahil nga sabab yan, in tao, buhi pa. Nagtakabo diha doon niya, siyusok naan siya sinlupa. Inagi sinlupa, marirakaw ka ako. Gipitun tarakaw yan. Hinangon ko na yan ng kabayaan, hipapahinang ka ako, sin nagpapanjari ka ako. Giikan mo ako rumadlaw, matug ko, magkatantan ka, rika ko, di mura agaron ng kabayaan sintuhan. Gipitun tarakaw yan, singgipit, wala kya na naman sintaw doon. Yan mga anak ka po, na magkagunahan kita ni Muhammad sa natin. At takabur, bala. Wat tawadu, barakah. Intau takabur, nagdara siya simbala, ibang mulka. Intau pati baba, nagdara siya simbarakat. Aturayan mga anak ka po. Hikaru asipat nila. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Intau, aun tau, profesional. Aun tau bukon siya uno, profesional. Aun tau Abdul Mal. Na, aun tau di tuod imingat sing kabayaan sintuhan, sa iningaton niya, maingat da kulong niya. Na, mga bariman, bang sila, mag-alup, magkabtangan, iwan si mga tao, halong bahalong, tumpalakon sila habis sara, hapag-alupan, sa mga tao yadto, halong bahalulong sin tao pariba, jahin, di maingat magtuhan,
Di maingat unim makasipog kaniya, unim makababa kaniya. Halong ba, halulong sintaong. Tumpalakon siya magbisyara. In mga bariman, di umabyan. Di sumambag pamangi. Naunin ni sambag simbar iman. Kalu salama. Iniskabtang niya, amin masalamat siya rin nga siksa dunya, iwan siksa adlaw akhirat. Naunin ni pamung niya, duaahan niya. O Tuhan ko amin ipon mo yaon. Nagkabtangan sing kahalipuluhan. Nando bang man siya yaon, kahidayat tanda, pamarayaw. Yan ang sifat simbar iman, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naglain siya rin hamak harap patay. Yung maksud niya, magparayaw, o makatawang kanya. Sa kaliyang pa na siya, piyatilo ang mga bata-bata. Inakura halawang singkaw, man lang natiloan yung mga tao yun. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miyawn im malaikat simbud. Nag-offer kaniya. Laong niya magpi ikaw. Gipiton na mo. At watasakon namin mga tao na gunuyaw. In ari sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Bangaon parugaying. Mapangayo ko patuhan, aon papangayon ko. Nalaw na kami, order sa jakamo. Nangayo siya patuhan, utuhan ko. Allahumma hdi kaum. Utuhan ko, hidayatin kauman. May kanya na-ready na, magpi siya, gipiton at tawa unuhon. Katuan, nangayo siya pat. Allahumma hdi kaumi. Utuhan ko, hidayatin na yung kauman. Hidayatin na yung mga mano siya yaon. Bang sila rin dumayaw yung mga taumaas yaon, iban si mga tiyaon, kalu-kalu aundang kanila, misanda kumanham buok dumayaw hasusungo. Yan tuanin sifat simbar iman. Mahanunot magkabtangan, mahanunot hapiin, mahanunot takatantan, inhanunot anog haraan sintuhan rahmat iban barakat. Magkaunahan kita ni ubihaon uwat sin virus. In ibadur rahman di mabayrus. Ingkatan gumawa dahil nga ibadur rahman, virus in pangatud, virus in pangdungog, virus in suara, virus in kaput sin limania, virus in tikangsin, ingkatan pakaradyaan niya, mabayrus. Mayta, wayroon pamalihala sintuhan kaniyo. Ampay kita niyo, di na to kakausan palihalaw nimbaran na to. At kau hinglaw lang mo doktor, na ba hinglaw ko, inirwa adlaw na. At kau nag-ubulong mo doktor, no ba ini, na sumukat kau magtuy antibiotic. Mga tuan, in ibadur rahman, ingkabtangan nila sadya lam-malam. Way kabakan mo hiluhala hakabtangan nila. Hapangatod nila, hakatan pakaradyaan nila, way roon hikabali sin pangatayan mo. Salamat kaw ring hamangi, makakadto kaw pamarayaw. Amo yan mga anak po insipat hikarwa. Kalu salama. Intaon na nung palak kani hapag-alupan, di niya sambakon tumpalak. Bang siya iyan lagu, di siya imanisab, di nakau kamanggi. Naharap niya patuhan, utuhan ko bang man, yaon mapinda yung kabtangan niya yaon, yung kabtangan niya ulawan. Bang ikaw tuhan? Na, kalu salama, salamatin tao yaon, damik kiyan diwahan niya pa. Bang man siya masalamat, di na siya manghalipulo kakabtangan niya magbalik. Yan Tuhan, indayaw si mga tao bariman. Si pati karwa.
Sifat ikatong, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yung mga sila yan, matug, halaw ibadat. Magbati, magibadat. Naaturan niyo to, ano masana to ini? Bati, nagmamaksiyat, matug, liya ula pagmaksiyatan, pagbati, magmaksiyat. Ampain sila ini, yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Natug, halawm ibadat. Halawm katug, halawm ibadat da. Pagbati day nga katug, lirabbihim sujjadan wa qiyama. Law si mga ulama, ibadat sindum, amuna, in sarayaw-rayaw, in tahajjud. Maita, wayroon na iban mo nakakita kay mo. Wala doonin riya, wala doonin sum'a, wayroon doonin katantan, sabab bainaka wa baina rabbik. Antara mo na iban sintuhan mo. In sipati katu, imbar iman, in ibadur rahman, dum iban sinadlaw, nagtatagipon sila pa Allah Ta'ala, labi awla na indum, nagsasambahayang sila, sinsambahayang tahajjud. Yan mga anak po. Kakaiban ng ayat, biyayta sin Allah Ta'ala, kanu kalilan minal layli ma yahja'un. Tiyo din tug nila sindum. Na maguno, magkita patta, alalaw na lingkat yung pagpapaywa na panamaw, kuhanin pagpapaywan dito uno. Uno ba tingan si pagpapaywan dito biya, panamaw. Malingkat lang niyan, imbuhangin dito. Labi rin simburakay. Ay, ikaw na. Yeah. Nami mga bata-bata biyaw na lang niya, mami kita ni ulukuptil, palandingon na to dito. Batway bihan, puti sinuno. Na, mga anak po, in mga ibadur rahman, tiyo-tiyo din tug nila sindum, mangayo sila patuhan bangman, karihilan sila simbihad turagbut, bisan sila rin na karihilan diya dunya, bangman aun dito adlawan nagara, tajri min tahtihal anhar. Surayan mga anak po, ang signal sindun niya biyaon. Di na to ini kaingatan, pag ubos yung coronavirus ini, bang maglingog kayong tao, maglasa kayong tao, maguno kayong tao. Uno-uno na hindi matubang man, kita nyuri matanak na nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maglingog na yung maglilingog, magsagga na yung magsasagga, bang mayan kita nyuro na kabayaan si Mahasuci, Mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ikaupat, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Yung mga sila ini, matao din pangayo nila patuhan. Di sila magpangayo patao. Imbihaon, in tao na ngayo hatao. Nagtapok na tuwan yung mga pangangayuan. Ikaw ang kulamin, ini nakura pa ka rin doon. Magtapok na ka, sabi nakakausan dahilan. Ampay nakura iwan sin raayat, magdihil-dihili. Mataod dirihilan, nakura para ayat, iwan raayat pauno. Buko siya ni mang dihil siya dyan nakura. Mataod dirihilan no. Subay nagisin raayat, nakura, uno ni katawang na mukay mo. Ang pandiyaw na kura, misan na kumalaw ni pamitamban, turi kita mari. Suwain hiwain tamuhan na kura, uno ini katawang namu apa marin tatayan. Uno in suku namu hikalanyut sing karayawang. Na, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Impangayo nila dumiwan sinadlaw, o Tuhan namu, mangayo kami kay mo, sabab ikaw rin pangangayuan, tangkisan kami, iwan palinga kami, daing hasiksa sin apinal ka jahannam. Ay ikaw mang daak, nahawa kong uy may tayad to. Sabab misanin kanya wala pa natatay man.
Sa kawa, harap mo na pauno, duaahan kau si malaikat. Bukon na kau hindi mo ikaw na hindi waahan. Aturayan mga anak po. Wallazina yakuluna rabbana sirif anna. O Tuhan na mo, tangkisan kami dahil coronavirus. Bang ikaw, angkon. Bukon baran mo sadya. Sa kawa, piyangayo mo, pakatan kamu. Allahumma ashrif anna. Allahumma adfa anna al-bala wal-waba. Yani sifat nila, piyangayo nila pa Allah Ta'ala. Inna ajabaha kana ganama. Kalna in siksa in lablab sinapinal ka jahannam garama sangingi nanistap ang pandi ini bang aun sunog manjari kumawi sin sunog sin kanuwa dumyaon wayroon taw na sunog angkol nasunog to namin yari hakwan ini sa way taw na sunog in nasunog sa jaw no na sa hadlaw susungon, mga anak po, bukon bahin sunugon. Bukon pa nga pimasunugin, sunugon no. Dahil nga sabab yan, insipat nila utuhan na mo. Mangayo kami kay mo, tangkisan kami, iban patangkisa kami. Tiya tangkis kau sinallahu ta'ala, sabab kalasahan niya kau. Iban ti matangkis kau, sabab hinduan kau sintangkis. Ang pembihaon, timangkis daing haatupa, timangkis daing hakugdan, sarangya tutumangkis daing hawai pa, daing haawon pa, sa kalituan timangkis pa ato. Namangkaw timangkis na pa ato. Nah. Amoyad to mga anak po, innaha sya'at mustakarra wa mukama. Sabab sangi paghulaan in apinal ka jahannam. Sangi paghulaan in dunya bang halaw maksiat. Balikan na mo, in ibadur rahman di mabayrus. Maita, ang baksin niya asan. Dahil diin. Na-sterilize siya asan. Bukunin nag-sterilize kaniya tao. Bukun doktor. Kagawa, sterilize asalin atay niya, inakal niya, impito ang gauta baran niya, sabab wala na butas, hantara sin ipon, iwan sin tagipon. Okay na, signal man kamubang ubos nin waktu na to. Uno pa yung piyangayo nila patuhan. Uno pa yung sipat nila si mga tauyan. Wallazina ija anfaku, lam yusrifu, walam yakturu, wa kana bayna dhalika kawama. In sila yan limalawag. Miyamanaw sila hakumi lumawag sinrijiki. Maglawag sinrijiki, ibang mag-ibadat. Mag-ibadat, subay ko mag-us-us. Maglawag sinrijiki, pamsupi manakibiha. Pamanaw-panaw ka, olong mininiwi, mariyaw pagdagangan, ukay-ukay. Ininilaw mo mariyaw pagdagangan mangga. Bang ikaw ang kun. Ininilaw mo pagdagangan ista. Nasa kali nagdagang kaw ista, dito ha third floor sinuno. Abraj. Aw mamikay mo madto. Pamsupi manakibiha. Pamanaw-panaw kaw liling kaw hawawaw singgom ni haunin matub kaw mag-araro. Tupon kaw mag-araro rito a Plaza Persing. Bang ikaw ang kul. Manjari araro hunin dito. Na, unim pamong nila, ija anfaku. Apabila sila magnapaka, ika-isa. Lam yusrifu, bukun bulasag, bukun manglupas, bukun daruhasa. Sa makad sila atulan, biya dining kagi magnapaka. Miya makad sila atulan nagpasungod, miya makad sila atulan magpa-uwa. Lam yusrifu. Ini karuwa. Walam yakturu. Wala nakalandu yung pagdaruhasa.
wala isab nakalandu ing kakuripot. Bukon nakataod, bukon nakatiyo-tiyo sa nakaagad hakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyan, laong si mga sahabat, misan dabiya lagbubud dakula. Impiyag na pa kamu, impiyag sarak kamu, bangman hatulan kabayaan sintuhan bukon lupas. Sa misanda hangka kilo bukas. Bangin pag napaka mo harap pamaksiat, lupas. Okay na? Na, insipat si mga bariman, di kalupasan. Di kalupasan waktu. May ta mga tuan. In problema masa nato ini, in hula dakula, bunuon in hula, sibi-sibi. Sambil pabihaw nagbubuno. Malaggo dosa simbuno. Daim malaggo dosa. Daing habuno katalatul awkad. Amo na yung taubiyuno nin waktu niya. Imbar iman wala niya nalupasin waktu niya. Ingkatan waktu niya napakay ni haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ija anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna zalika kawama. Amo yan, ini karayaw, kaniya, dengat dunya, sambil paadlaw akhirat, amo yan ini kabuntul kaniya. Na mga anak po, inyadto, bang natupunun, bunga sin pag-ina. Mag-uus-uus kita niyo tumanom, habihad tindagbos. Karunahan na to, hamasa na to ini. Di nakita niyo matawang sin pagkahinato, bang matawang tiyo-tiyo da. Sagawa magkarunahan na injumlahan na tubiyaon mga yu tatawangan pa Allah Ta'ala ing kaagi na to ampa kita niyo matawang sin Allah Ta'ala sumud kita niyo pasyabbo ta ayat niya suratul Furqan wa ibadur rahman allazina yamsuna alal awdi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Natubtob na ridto mga anak apo namo miabot na time. Salam doaan mo ang mga anak kapo at tiranan, amin si Masaud sin ini pagpasampay ni. Lamikyan, manghindua kita niyo, murah-murahan bang mayan. Pialing kita niyo sin Allah Ta'ala ring hamangi, makakadto kita niyo pamarayaw. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wassadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين salam doa namu atiranan hibalik namu pakaput suara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.